Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah rilalan na iya waniye na sabak pamasih simatana puange na weddingi tasania sa pengajiata nania pada idik paimeng padang kamuan nekik makuleh hadir ekir itu. Rilalena ya waniye nari puminase dibicara gau masih sumpungin si bawa cemewe yahe baca dasarta ia engkai riale nasi bawaiwi dua telu materi dua telu baca napa sikit rewok paimeng terakhir ribaca ritujunna gau umpajikan cemeh tawe yahe ricatatakwe terakhir ero tanggal telu ulat telu tahun 20 sedi jadi siaga baca melek ya roh belum 4, 5, 6, 7 arwah serah 10 ya roh furai bagi ngekik mengenai sikir dan apa dong ngetin roh tak apalah ni roh. Ya betul nak ya apalah ni apalah angkana tu yang penting ajak nak kosong. Alhamdulillah sikura-kurana tu tin rota na pancaji fuange pakasiwian ridik nareko kamu kik mak baca rota matin rota na ritujunna cemewi pada pura ramping kik makara de gaga agama mapunangi perhatian maraja riasangi apa cinga pada di selenge apa engka agama dek gak akan bicara mengenai cemewe hanya berdasarkan masalah kesehatan bawang tanah bicara agama bicara aturan hidup saja neka ini selenge engka gau nasabari na wajib ki cemeh opan ade nato cemeh madosa ki agaro nomor se di kujunnu kang itawe maduana mak dara ulang pulangi makun raye materluna mak dara lasai mapakna yang itu memanai malimana mak darani pasai di makunre mereka nak kena ya manena narekok mati tawe opan tatapai kisik dia tahu yai salah sewa nagau wajib cemeh makuke baca tadi tujunna kega to si waktu nai sunnah kangit cemeh
Isunna kengi betona nareko ipu gaui runtuk ke apalang. Nareko dek naripu gau dek matama dosa. Ya. Nareko ipu gaui runtuk ke apalang nareko itatangi dek matama dosa. Neka tentu dek tota runtuk apalang. Narampengi ande guru takoi makada nomor sedi cemena Jumae. Cemena Jumae. Terutama yahe elo emeto lomak Jumae. Nekia isunna kangi untuk yang mana tahu gangkana rampeng utama kada mude ne lomak Jumat pada atau musafir makun reye anak-anak isunna kemana ni ceme asona Jumat. Maka dari Nabi taman tawadda yaumal jum'ati fiha fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nigi mat jenne resona Jumae nasaba iya rojenekna nasabari na lolongan nikmat boleh dipong Allah Ta'ala neka nigi ceme lolongan ngi alap birang neka terutama kurete lomak Jumat lai sihat desekna maka Nabi ta iza arada adukum ayatiyal Jumat falyaktasil nareko elok lomak Jumat ceme laloko. Nah kaya tunatama narampengi andi guru tari makadane waktu gusli yaumal jum'ati yadkhulu bi azanil fajr as-sadiq mapamula mompok na fajarenge tama di utuna neyakia risesena tu elo lomak Jumat nareko macai waktu Jumat ke lebih maka singir risesena lena nah sebab na perbaharui kesegaran na nani apa cingen na palau terima siji Sareko menginaseng nama cakap mana pinet dinah si dinang ke lomak Jumat nasabah segar mana ngire kengnya lopa silen nerang Jumat makerui sik dia tahu lauri masih je nareko engkah hawa-hawa di nama decing terutama ribali jijikna ya naru nengka adana nabita maka dah man akalal basalah wasauma nigi manre lasuna cella ya rega lasuna putih ya rega daun lasuna bawang prei
Fala yahdur musallana ajak nalur masjid fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza minhu banu Adam. Nasaba ya malaikat terganggu nareko engka tau puraman re lasuna celak lasuna putih daun lasuna dalam masjid terganggu nas nabi ta malaikat pada tu terganggu na anak puna Adam ya balik jijikna ya nain engka nabi ta apa kue maka dah nigi mandi lasuna celak iarek gala suna putih iarek gala daun lasuna bawang perai ajak dalam masjid nasaba malaikat terganggu pada toh tergangguna anak puna Adam agak sabakna netiang nasaba irona tergangguna kunie narapi ande gruta papikihie maka da sinina gau te ingengi tawe terganggu yaro matama ilalana ya hilarangan nabi tai betul na aga pacingi olo alemu pore kutu gau ding yang mengganggu apa kalau masih jadi nigi puraman relasuna ya bunru isi koyolo bunru isi koyolo napa lo masih kira-kira aga lainge nak kena ya pakaluru terganggu ya tu bali jijik na nareko makaluru itawe na lo masih nak baca ni matu pata iya kana uro iya kana staina kaluru na kahana ne mau tentu di sesena yang bersangkutan dia agak masalah sama sekali tidak ada masalah. Jadi ia lorotai sari komengi ya nafacingi olo napalau nak bundulu iolo napalau. Nomor 2 nareko ele toloka masum pajang ala pereng sunat cemena iramping lana hadis para padanna sahabat Abdullah bin Umar kadari cemiro napaloka pasilen nerengi sepanjang Allah perang alene pemen nabita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasibu yaumal fitri wa yaumal adha alene nabita angkato cemeh untuk Allah perpitaraan ne Allah per duha apa je ini malar beton ya rata-rata barat nata beka dua ki cemeseso elok ki lokake gari gadi nate lokake da mancaji ya tradisi nih kayak bicara agama bicara hukum opana nak kena sunnah runtuk tu apa laku tu runtuk apa laku tu ngau na waktu cemena leperenge mapamula tangga benih natama yarna jumae mapamula subuh tosi ko lepereng mapamula tangga benih sabab malepe tahu elei mak jumae te tangga soy si sale waktu na mateluna cemena gerhanai sema soe sema ulunge sunah ketoi cemina jadi mapamuna bunga semena kurotuna gangkana lepe napote capu otuna ya jadi taruhlah purani cemeh neka untuk lolong siha palange kita mengulangi lagi mandi
wetuna ero seme nariko seme ulangi ari ka seme mata nasoe mapakna nariko elelo katawe masem pajang perlobosi istisqa nasaba nariko lo katai masem pajang karo kilapangange lapangan apa isruman tawe ya kung kalau na isuro to tiwi lo kolok na nasi orang isalewana lapangange yaro seret kuamangiai seluruh makhluk Allah ikut berdoa nareko merlobosi tawe merlobosi suna katoi cemeolona malimana isunda keng ite ceme nareko pure maceme tomate nah kayak masohor ya kajayange kubur tema ceme tomate isunda ketoki ceme maka dari nabi ta man gasala mayitam falyak tasil nigi pura ceme tomate ceme toko tani ami ceme waji tomatewi mana waji ceme neka to paceme na tomatewi sunna mi ceme nareko pure maceme tomate manana ceme masih sumpungi si bahaji ele tawe ihram haji hari ka umrah sunna kengi ceme ele tawe matama Mekah sunna kete ceme kiarafa isuna kate ceme ngaluru sampai terakhir upasil naria haji ya canggih ceme kiarafa masalah kondisi padahal secara hukum syara isuna kengi ceme kiarafa kuro tenda tai di kiarafa dek gaga campur ki idik metomi bawang serombongan dek campur ki engka imundri wesena nika dek gaga shawarna dek gaga untuk ceme ya engka teme-teme angkat jene kena engka jambangan ya naro untuk jambang ya tak maka ceme kuro kamara jambangan tamaka ceme ya anu pake pak bisa nari ke ku jambangi ya pake ceme apa na sunat na makuto yai cemena pelontaran jamrai dari telo kamu lontar jamra sunnah kang ceme makutoro nareko elok ki lau Madinah ilai tamai Madinah sunnah kata ceme naluru ki cemewe ai ya nam naes waktu di sunnah kegi ceme secara fikih maka da nareko engka acara ilawi non resi fulu toega sedapat mungkin kita berada dalam posisi yang sehat segar dan tidak membawa hal-hal yang mengganggu
dalam acara itu. Ya narwaseng ya makada ya di kampotai malaria adat ni ro. Malaria adat ni tak bekado ceme elek ceme aroing. Kasilat adat ni pangal retai. Kasilat adat ni. Naluru ritujunana bicarana cemewe ay. Engka gau wajib gau nareko cemeki engka to gau sunnah. Jadi lain itu ceme wajib, lain wajib na cemewe. Lain ceme sunnah, lain sunnah na cemewe. Ceme wajib ya ro na nengero. Junukan haid ya istihada memana nipas mate ya ro ceme wajib aga tosi wajib nareko cemeki betul aga wajib fugau nareko cemeki ini menurut agama. Nomor saya di wajib yang itu niat. Rewak sikit niat 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 ceme wajib, yang rekod wajib ceme wajib, niat ceme sunat, rekod ceme sunat. Yang rekod ceme wajib ki niatna maka dia dingin rilalengati ni kana rekod na fala-falangi lebih maka sipi nawaitu fardal gusli ya rega nawaitu rafa'al jinabah yaku biasa ya Pak Guru angi tahu nawaitul guslah li rafa'il hadasil akbari lillahi ta'ala uniakan ngiceme pataraka hak desek maraja. Nah karena sini nauna ya paji ngiceme hak desek maraja mana junu kangi tawe hadis maraja makun rai mape sawi darah ulang pulan na hadis maraja ya sini rampa jika ngiceme hadis maraja mana jadi unia ke ngiceme pataraka hadis maraja narekok lafalana nawaitul gusla li rafa'il hadasil akbari narekok jene nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgari unia kengi mak jene pataraka hadis baicu ku jene ku ceme unia kengi ceme pataraka hadis maraja karena Allah ya roh ila lengati jadi mudek manifal lafalan kumetok ni arokila latita asani ya kali barakini maduana yahe wajib kucemeki mundina niae ifasapunai aleta na kenawai termasuk gemuk Yamiro anu naro Yamiro kona ro cemewero niae si bai pasapuna wewe kitu buwe
tentu nareko barak na puraki jabang tentu puraki mak bisa nareko kan aja si kaleta purapi alai napa itamai cemewe napa itamai cemewe ya mua nareko elok ni tamai sunat na nomor sedi ibisai limata nain apa ni mak bisa ki nareko pura ki teme areka pura jambang purero mak jenek ki jenek sempajang secara suku tentu onar pamulana niat pamulana ya niat farlu ya sunana tamai nah jenek ki jenek suku nen apa nih ibolo ulue ibolo ulue katelu nen apa nih sese atau tah ibolo napa sese abioe pura sabu ni napa si ulangi memang ya mas sabu ni pada ceng ini gek nama nang tubuta napa nasinya ifak beka telutoi ya roi sapungi ale tawai para pada jende reket ya beka telu jadi tengerange ceme parlue engka jende nah ceme parlue engka jende ya lonaro kegi monroki mania ki ceme kega bunga ipakanai wayaleta engka makada wadini mania na de kufure jamba waktu nama bisa mania ni kuro nania kini cemena pura mak bisa mak jenek ni jenek sempajang ngapa nae napa mulai na bolo uluna napa na bolo sesa tahunna napa na bolo sesa biona napa ni masabu nak gege secara sempurna napa si napa napolai imundrina ro weka dua mancai ni kata lu yang mana naluru makarona jene sunat nauna ya makarona cemewe mapata lebih pakai wai jadi ini nak kena mana sinina onre senge mapata lebih makromaneng itu mak jene ki mapata lebih makrotoi ku ceme ki jadi maka silada ka mata ajak nami kamu ajak matu agak sana ya paham ya. Memakai air seperlunya makotoro makaroi cemeki ri we malonange yang tidak mengalir nakaroi kuro ya kuro jadi nak baca teh masih sumpung isi bawah cemewe nareko pure baca ya maka aga gak gau paji keceme napa tamaki ceme sunnae makuku aga tosi perlu nareko cemeki aga tosi sunnaken nareko cemeki sunnakan
mamuarin barakah kengi pung Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.